Da ganito ka jing pecia biang na liang ga dorbar chinong yang ga lomsret wa hadin wa ikam ga komiti redep ipor ya galindan krem ka wa asni te gawan pan map ga na chinong te kadwa juwan na liang yang galindan krem tak kubur biang i rivivan banta te yu to gitu gi phang gi wa that go i na liang i jar pecia UTV i ong i kam ni na kerpat i galinda nang krem leto i wakam ke komiti kamu he chinang baklau ulaluti em jing pen em kam baklau itu eksispa sni la de ven ikam yang chinang thau kerpat i ka e pur biang i ka sa arsi sia bha ham tha do kubur ujur sagaan te to ga jing pen bai yang i na liang komiti liang ka bar chinang wah hadin mami yang ke kubur icong kerki yang ka agas terik nin den mite kut darbar ki ini ke darbar chinong tepen pai i wa ule kamte te sekawi ina liang yang i epori ka arsni ta hadin ke arsni liang yang ka lam nut ko las ka penju ka wato wa don ko penthok bre ya ke chinong kamchu upenda seram yu he chinong dan yang iwan darbar bibi jinggut rai wa lamle ga ko ke arsni hading ke arsni iwan la ujur chaga defamation law tegate to ga jing pendak yang ina yang ga darbar sinong ya iporika arsni hadin ko ke arsni lamem jing ujur ben chaga yola yi te to jing pendak yang ina darbar sinong raga jing yang manjur lang sinong